Jadi mulai ada mah suang-suang di mah di setiap gudang di pungun nabi bersama apa dia kabur nami di mulut itu aku bakal tahu nong sudah hata mahita jadi nabar juru sehari marulah-ulah kita itu maduk maulah di 2024 nomor 2 di Batam na tuntung madongan kita sa luhuna hipas duhami naro sa luhuna dia ka udah ngamuna buhi kita pajupang buhi ima di bagas muna si gonggong nasa pangisinaw suwang-suwang ni nang dihamu ibu to nami lain nami si Margo hipas itu tu hamu di dapur kami mau lihat tema ima diukur nang jujung muna tu kami jalan wain pedutu nunga takas tutu hita inaung pudul hita berlagi-lagi tiar ima dia para nabi bidang ditungan ibadah semuna si gonggong nasa pangisinaw jalan rumah hita tutu tama busur jalan taruni duhami sagak merlumpat imaju nabi nasa muna tuhami ima tutu dina bermula may mula ginauli diari sa derion aroma ima pakupunami sinuran pudok majogor rayate do similda ima diulauta nakaparhalas dibaga sa tikyon napaibanto pakupunami do cuci pa paibikon tutulang odo hamoraw ni hitabata tunggudang dia ka buar ni ulaw ni so ni sendiri so na terharu di terlumuwi ma Tuhan muna sa luna amang burnami keluarga besar sinura diberi kami dihasadaw ni rohamuna tumrintahan magbuan rohpunamyon dan dipasubuhamun kunan nasida matapunton hula-hula nasida marahitay mo liati kurang mahupasa rohan kami Tuhan muna sa luhuna asima dituruan itu wasa ditabay Tuhan manihapuna dia kagandang liumo terlumubi ma bisu nasihat Tuhan tak asabu itu tu di bagasan kahipasok kamu na dia akan napardungan tubuh dinalahu mangulaon atau ulang nauli tuhari akan namangihut atau kata nida tutui pada orang nami asa palitan mabagawi tumbudak kesitaduan harimu magawi dia akan napardungan tubuh tentang mahamu masjid paulo luang suang-suang ni madinam taruli hami dinam pinasahan muna idalas do minum air sitiu-tiu asima tuturuan itu wakta asa saudara metu daging saudara metu buhi si paneak kulhuli jala si padida pada ini hata nida dua-dua ma doron nami asa bonan yang kulima di dulu si tapungan sikak ninau tapar halas di bagasan tikyo tubuh matong dihamu na keluarga berkasinurat terlumubi ma di pahupu nami tubuh maka dauli martabatan bamanang haka pas sama otak suang-suang ni ma pinita di ulau tak ima di pahupu nami sinurang omak ni ersauli manik si medda maulid ba asau tangkas ima dinaung roha minakaning babuan kulus nagajang si dorong rabu dihamu pahupu nami bono peholan sungni perro nami las marwani bedan las marang rohani to dimuate dan nami matutui batangiyang asang dia matutu gajang barita gabi gajang barita horas pinita di ulau tak so namun binuan muna di paibantuk kamuna ima pahupu nami tujulo ni hula-hula muna asi matuturuan ni warga tuwakta asa gabi anak nabi sumay anak si payuti huto say dinutuang manihamunaka tiur di pacarian di pasi-pasi Tuhan mana juga di tangan muna di hutan di balian asabu itu tuh di bagasan kahipasu kamu dinalahu berburu-buru kehupu nami imanau pinalumeon di Tuhani suang-suang ni manang di pahupui anggit batitu martinuru anak martinuru morui sikak ni naurong tujuh nyari atau dan gajang bedo honokku udok ma dia kahata pasu-pasuan hata nina dua-dua ma dohonokku asa di sebuah bulu godang depak mata nyari
na pindiwa kamu tong di paibato kamu na ima paupunami asa si burmay mana magulang say dilungan itu hama si ganupari asa tubuh mata bisu di hari yang isi koru asa gabi mati tu imana anak nabi bisu marti nurun anak mai jala marti nurun boru asa saat disuruh masa tu betul di tigaras nungga saat tong ibu kamu na ima di paibato paupunami tujuan di hula saat maliak gabi sama tu perhorasan si monang-monang masuk manima hata naudi hata sahur-sahur sian ami ima upung muna manang tulang dulu muna tu dia mah dia tu namang buru tidak sama tu madul langsung le kau puno natin alay mo namang apot dong sinulak dong ha umat tu iya mau natin mah dihita sa lumobi dihamu na marhula-hula buruk jadi pagjulo do nahunak ko tunay ko si Marbo alana na kuboto hulay tatlaw ko niya manadawan naman kong nimusak ko na pinodo ay mo lo